Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Hemalina. Saya dari kelas 10 TKJ 1 dan di sini ada adik-adik dari tetangga saya yang di sini bernama Dewi, ini bernama Ayang, di sini bernama Kendra. Di sini kami akan bermain kucing-kucingan dari tradisional Sunda. Yang pertama, endogan pepesi jiprek, 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 galeong apa sapi bolotot. Yang kedua, namanya yang itu cing pacivit, pacivit, kumaha pacivit? Pacivit lutut. Gitu. Pacivit lutut pindah kalur, pacivit lutut handap 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 pindah kalur, pacivit-civitnya yaitu permainan apa tadi? Cing ciripit, tolong baca kacapit salah papilala. Papilala yung gambreng, gambreng, gambreng. Wi ucing. Terus nangkep wi. Mumpun Adio dihanap. Cing, mana? Cing ciripit tulang bajing, kacapit ku bulu nyere seseket najol padalang mawa wayang jakek nong gonjing lewe gonjing gitu gonjing lewe geus wi tebak di mana wi gonjing lewe mana salah balikan deui di mana? di dieu balikan deui cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu nyere seseket najol padalang mawa wayang jakek nong gonjing lewe Lampilah duaan. tak ada lah lanjut euy sok kan kan urang batang Ayam ulah. Tutup bisa ulah. Maknya ayam di dia nak apa? Benar. Kiluan. Iya teh. Haris. Yuk. Bye. Eling eta Udah tadi deui. Sakulit bawang deui. oh bisa teh anu opat oh ada ngarungsang Sekian permainan yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.